Vjerojatno si uvjerenja da je potrebno piti dosta vode u toku dana, no ja ti u ovom videu želim pokazati kako ja pijem 1 do 1,5 litru vode dnevno i to bez da dehidriram i to čak na dane kad treniram, kad sam pod većim naporom i to je nešto što je meni postalo potpuno normalno. Priča kreće vrlo davno, odnosno ne toliko davno, ali priča kreće od trenutka kad sam ja krenuo trenirati gimnastiku i tad sam naučio od svog prvog trenera da u toku treninga nije dobro piti vodu. Jednostavno, tokom treninga nam nije dopuštao da pijemo vodu jer objasnio nam je da kad treniramo, kad radimo bilo kakve gimnastičke elemente, salta, bilo kakve skokove, ako imamo puno vode u stomaku, jednostavno smo teži i jednostavno teže skakati, biti eksplozivan i lagan raditi bilo kakve elemente. Uz to još nam se može i dogoditi razni problemi i nekakva uzbuna u stomaku i možda može doći do povraćanja i sličnih problema u toku treninga, a to naravno tad nije poželjno. I tako s vremenom, kako smo upijali, da kažem, tu praksu, nismo pili vodu kako ja, tako i moja ekipa, ali na mene je to posebno utjecalo, odnosno nekako mi je to postalo vrlo normalno. U toku treninga sve manje mi se tražila voda, iako jesam bio žedan, ali nisam bio ekstremno žedan da sam lud za vodom, nego sam naučio na taj način preživjeti, odnosno funkcionirati na taj način, da shvatim, odnosno tijelo mi je uspjelo shvatiti, ok, pa nije mi potrebno toliko vode, nije to sad neki velik problem. Što mi kasnije s vremenom je došlo do toga da naravno treba mi puno manje vode, naravno to se s vremenom promijenilo, ne kažem da ne popijem vodu ako mi je stvarno potrebno, ako sam stvarno žedan, pogotovo u toku treninga, već jednostavno naučio sam kontrolirati se da popijem vrlo malo vode, da mi to ne utječe na sam trening, ali onda se to razvilo na ostatak mog dana i mog funkcioniranja, gdje jednostavno meni uopće nije potrebno puno vode. Jer kad se sve zbroji, u toku dana otprilike popijem možda 1,5 litru vode dnevno u prosjeku, ali ono što je najvažnije i gdje odlazi većina toga je na moju jutarnju praksu, a to je da ujutro popijem čaj. Dakle, ujutro čim se probudim, nakon što naravno obavim jutarnju higijenu, odradim lagane vježbe razgibavanja, popijem čaj prije doručka i to je dakle čaša od možda 300-350 ml i taj čaj zadovolji jedno 40-50% moje dnevne potrebe za vodom. Dakle, već u prvih sat vremena nakon buđenja ja zadovoljim možda 50% svoje potrebe za vodom. Naravno, taj čaj pijem sa medom jer med u čaju je kao sol u jelu i zapravo on daje dodatnu aromu i dodatan okus čaju. Moj najdraži čaj je Agristar jer imaju stvarno jedan savršen okus, savršenu kombinaciju okusa, a to je džumbir i naranđa. Čaj koji je meni, nakon što sam isprobao brojne čajeve, ovaj okus je nekako pun pogodak i zato u opisu videa nalazi se link na Agristar web stranicu gdje možeš potražiti ovaj čaj, ali i brojne druge okuse koje imaju u svojoj ponudi. Naravno, nakon što popijem čaj, uglavnom ili idem na trening ili se bacam na ostale obaveze koje imam u danu i najčešće poslije treninga ponovno pijem vodu. To je uglavnom 1 do 2 čaše, ali već sam tad poprilično žedan nakon treninga, ali opet to nije neka velika žeđ da sam ja sad cijeli dan nisam pio vode, nego jednostavno najčešće mi je dosta stvarno 1 čaša, 2 čaše nakon treninga vode. I tad ono što imam praksu je da ne pijem vodu nakon jela i upravo zbog toga još smanjujem količinu vode koju unosim, jer kad jedem tad ne pijem vodu do 1-2 sata nakon obroka i onda dolazimo do večeri kad uglavnom popijem možda još 1-2 čaše vode, ali ono što je poanta te, da kažem, prakse je da popijem onoliko vode koliko sam žedan kad sam žedan. Dakle, ako nisam žedan neću imati bocu sa sobom pit vodu na silu samo da bi pio vodu jer je ona dobra. Ja sam naučio na svom tijelu i primjenjujem to da mi nije potrebno toliko vode i smatram da je to zapravo i vrlo normalna stvar za većinu ljudi, da bi trebala barem biti i da su nam puno važnije neke druge stvari od same vode. Naravno, kad god sam žedan popijem vode, popijem koliko mi treba, ne brojim sad da ne smijem popiti više od litru vode u danu, već popijem vode koliko mi treba i često navečer također pijem još jedan čaj
jer čaj je zapravo jedan poseban način unosa tekućine, jer ne pijem samu vodu bez okusa ili hladnu, već pogotovo kad je vrijeme malo hladnije, volim popiti čaj jer je topal i pijem ga naravno što toplijeg. Još kad je tako jedan dobar okus, kad ima meda, to je nešto što ti da ne samo tu tekućinu kada ti treba, nego cijeli jedan ugođaj da ti stvarno zadovoljiš sva svoja osjetila. Na taj način nije ti potrebno uvući puno vode i to je zapravo kako ja pijem vodu, vrlo malo vode, odnosno 1,5 litru vode u danu, jer sam se tako naučio, ispraksirao i moje tijelo sad naviklo na to, ali vrlo važnu ulogu tu igra i čaj, jer popijem barem jednu šalicu čaja dnevno i to mi zadovolji barem 50% mojeg dnevnog unosa vode. Napiši u komentar koliko ti vode piješ u toku dana.